priznala kao takvu, kao punoću crkve. S druge strane imate ovo što imamo u Crnoj Gori, ja ne bih opisivao jer je to zaista neopisivo, ali to su 4 raščinjena sveštenika zbog raznih razloga koja su post festum, znači nakon što su bili raščinjeni, proglasili sebe na ulici autokefalnom crkvom. To je na nivou šale ili statističke greške, a pa znate, ja dok sam bio u Crnoj Gori, onda nam ovi njihovi pristalice dolaze i krštavaju se u Cetinskom manastiru. Mi kažemo, pa pobogu ljudi, pa zar vi niste poznati pristalice ovi, kaže, nije sam ja lud, ja znam da to nije crkva, kaže. No ja to podržavam politički. I onda, da zaključim, jednog od tih dana na Cetinju došli su baš oni o kojima govorimo. Ti pravi sljedbenici crnogorske samostalne, samozvane Crnogorske pravoslavne crkve upali su u Cetinski manastir kroz dvorište tamo gdje je mitropolija, njih 15-20. Sjećam se, otac Jonik je tada bio sadašnji vladika Jonik, je skoro cijelo bratstvo se zateklo tu negdje. Upali su da nam prijete. Bobo Bogdanović, njihov tadašnji vođa, koji na kraju završio život na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Upali su i prije nego što će otići, jedan od njih mi je doviknuo nešto što opisuje upravo ovo gdje smo sad. Kaže, opet ćemo mi vas bacati u jame. Tu riječ sam zapamtio i nikad je neću zaboraviti. Opet ćemo mi vas bacati u jame. I ja se mislim sada, pa stani, koji ste to vi? Jesi ti to sebe identifikuješ sa nekim od onih što su ubijali tih 109 sveštenika kao komunista? Ne vjerujem da je baš 90 i neke mogao biti komunista. Ili sebe identifikuješ sa ustašama možda, koji su čuveniji po tim jamama? Rješenje je jednostavno. On je i jedno i drugo. Njegovo je novo crnogorstvo, kao što sam rekao, sazdano i rođeno na tom savezu sa ustašama. I on se s njima identifikuje. To je ta nova Crna Gora koja danas prijeti crkvi u Crnoj Gori i to narod bez greške primjećuje. A sada kada